tradicionalni motoskup Borsko jezero, 15. put zajedno sa vama na Borskom jezeru, motoklub iz Bikers Bor. Tradicionalni skup, to pomenuo sam. Međunarodni, očekujemo veliki broj gostiju iz zemlje i okolnih zemalja. Kulturno-zabavni program, tradicionalne bajkerske igre, tradicionalni bajkerski ručak koji će biti danas oko 16 časova i to je u kratkim crtama. Sinoć je nastupila grupa Cesium iz Velike Plane, večeras nastupa grupa Medicina band iz Zaječara, Incession iz Bora i još jedna grupa iz Knjaževca, ne znam tačno kako se zovu. Izvolite, dođite, ovom prilikom bi se zahvalio svima koji su pomogli organizaciji ovog motoskupa, naročito upravnom odboru RTB-a Bor, direkciji Bora, elektrodistribuciji Bor. Opština malo nema sluha za ovakve manifestacije kao i uvek. To je u kratkim crtama to. Motoskup, malo smo pričali da je predviđen. Da, motoskup Borsko jezero je predviđen i pušten u turističkoj ponudi grada Bora. Međutim, kažem, i bez obzira na sve to, slaba koordinacija, odnosno nikakvog sluha nemamo od strane opštinske vlasti, znači predsjednika Skupštine opštine, kad je načelo vrlo slaba koordinacija, nemamo nikakva mogućnosti da dođemo do njega i to je to. Motoskup je prisutan na svim sajtovima u Moto asocijacije Srbije i međunarodnih asocijacija Evrope. Znači, samo mesto je dovoljan pokazatelj od Boga dano, što bi se rekao, za takve manifestacije. Svi vole da dođu na Borskom jezeru i osjećaju se ovde prijetno, da smo i dobri domaći. S obzirom da je predviđen, znači, motoskup malo smo pričali turistički, koliko je to za turizam bitno? Za razvoj, sad se pomenuo i lokaciju. Da, mi svake godine ovde organizujemo posete Zlovskoj pećini, posete Vidikovcu, Dnevnom kopu, muzeju rudarstva na otvorenom. Imamo čak i jedan kafić dole, podzemni kafić u jami koji je na nekih 500 metara u jami, gde će jedna ekipa velika gostiju da siđe dole, da vidi to. Znači, promocija ovog grada na neki način svih tih ljudi, kažem, dolazi iz svih zemalja regiona. Cut, cut, cut.